Yabona abaphethe phela nisaphushe sasekasi basukusuba namabhikinyana amancane nisasekasi ningakubi nemali abona masikunemali lingasebenzi sesikhethe indlela zawo sitana amathi ngitheke bengathi ngifuna I fly. This is like a kayala train. That's okay, yeah. Oscar 4. Oh. Phela no artist isaspana la. Isaspana. Why ngakwenza kanini? That's yeah. Flow for yeah. Why masaji yokuthi awufikile unekreni kodwa masiphatheka asigcina amaphela masuka yiso istudio uyorecord yala athi ushayana uyorecord masuka asifika istudio Kenya ngizowa vele ngishalo wasiphala so usho ukuthi ke ngitholele ke fana noma wanginika yona i-GTI VR16 biyama-German amangevurukadi ivurvayi sofika silitipe Dubai namandiyasowashange imbumbayi Ola lento la yini bafethu tune imsesho la sikuringas podcast show Vetwist Twins happy new year bafethu ngiyathemba ukuthi ningene grand ninjoyile akudalekanga ama flop nge3-1 ngiyacaba ngoba nge3-1 mina busy blind ngiyacaba vele sibonga ukuthi ningene grand vele le episode special ngoba first episode 2025 ngihlele nenye njalo special nawe uyazibona yellow bone lokuqala lokufika beshow lini ngithola ngitakhona so vele siyabonga bafethu siyabona nokuthi nama viewers ayakhula bafethu ama subscribers siyabonga bafethu singene kahle kulonyaka nathi ezi channel like ikhulile futhi kule January lena kuyacaca ukuthi hawo senibuyile emakhaya senibuyile nohayi iyakhula bafethu sibonge bafethu yana phambili sanithembisa namanje ukuthi sazomlethela ama guest ashisayo nawe if u feeling ngathi une story la ufuna ukuthi ungashare nathi ungazwakala ungangitext la ku WhatsApp ku Facebook uthini imsesho ama number 0737633454 ngitexta kuwo lawo manamba usho ukuthi hayi imsesho kusona so uzovela uzoshare story sakho asisikhatheni esiningi tana mu grand fit amnani hayi tana ngiyabonga ukuthi fili kwakhona ukufika phela kusaso January abantu basalungisa izinto zabo like ngiyangithola phela basaplan ukuthi lo nyaka lo bafuna ukuthi uvaya kanjani ama uniform uyabona kuningi phela back to school ngithola ama leave aphelile back to work kwasani kuyoba busy lo ngijabulile ukuthi ube wakhona ukwenza lesikhathi adawastana ungitshela ukuthi ni ubani ukhulela va nakhona uzengani ku podcast ifile like usha music uzongitshela le genre oshayayo nokuthi why usha le genre leyo ngathi dango shoba mfethu igama uThizo like real name Raymond aka Thizo Torture mfoka breed so bafethu ya mina ngikhulele Eastern Cape yangithatha okay Eastern Cape endaweni ebizwa Trade Off then ngaza yi banginabo ama 8 yeah ngalenda yi since ngi music and push music GT yeah qalene hip hop then after that last year so ngangena kuyani oh no uyano no yeah both hip hop yeah mara usha kakhulu yipi thanks ushazwethu manje isikele ukeleze vana ngoba isikele asholo sheli khona nayi isikele akusalmo ngogeleza almo ono ngiyakubona kuma uniform lo uyasifana nyana yakuna la uthinta thita khona bengispa yeah bengispa no so music excellent no music yeah ngakhona ngizageleza producer
like no awusase artist nokuthi uyacula phela sase vocalist phela no songenelela no production straight ubani uku-inspire ukuthi ushare ne-production ucula ngoba hayi ngathi ihodi le lo muntu lo ngathi uhodi lo usho kangaslide iselebhu so akuthi iselebhu akusiselebhu wena lo muntu o-inspire nje cha mina ke straight hayi yacaba ka mina feel like ukuthi ganya pha ngifuna ukuthuna yonke yeah kupilika nje speed akusuku speed ngifuna ukuthuna yonke into yabona kusasa ngavunela session podcast uzibuze kanjani mara fela angithi angeke ucabo mara nosohodi yacaba ukuthi into ifuna kugudukuyo wena yini egudukuyo la masibathi bawugala ukuthi awusina option bathi i1 noma ukhethe i1 ngoze ungavanga ngayiphi obvious music ayikho nako ukucula like production and like production vocalist and then kuma genre piano or hip hop makuthiwa ngichoose we choose i1 obvious vocalist hip hop piano you choose i1 you choose i1 indaba bheka ka kunjani dominator dominate piano yabo angathi ngiyachoose okay ngachoose ipiano for you ukuthi ngene game base ngikhode game mina mashazo iyiphi ingaswayo mina ngifuna ukunderstanda kahle iyiphi lo ingaswayo mzesho ubuze straight yo uyiteke ayina binzima mina phela ngicaba ku hip hop sure ngicaba ukuthi uyashaya hip hop nokuthi ushayano like ungizwa lo awucaba ushayana uthi shayana sisho besi estudio awu recorda lela yabe chawusweka ngithanda one so okay I guess if you now va neyano ke for no asitia yes like okay now babo KO example KO kudala ku industry ngithola sure KO ushaya hip hop hip hop like phela like sisiyacaba okay UKO artist we hip hop okay yabo ithi ngivele ngithi la ngibhlungu khona ne ngizothi hip hop ukhuluma hip hop nakuya ngizothi hip hop akekazini anumsearcheni akhona ama-track o-uploading mina nga-upload pa manje ke bazocava kanjani abantu ukuthi isikhathi yini into okubambezelayo ukuthi unga-upload yabona no ngibhaliswa istudio yangizana that's why practice uproducer ukuthi mase ngivule sana ngizana ngishaya isibani sami mara baningi abantu baneyitulo yikazi nami ungangithi nawe yazi ukuthi like ungangithi mzesho ngikuthintile wathi no relaxing mara ngathi if ufuna ukurecorda ini like khona la ngizokuyisa khona into ishofana emfethu uyekasi ka amachita yini amachita asiringi ngekasi like injani like amachita sekasa abantu ukuthi uyifanda difficult ukuthi usebenze nawo khona athi bengisipana naye la ekhasi lami bathi ubhiki ngiyambona ubhiki ile lentshebe le sho nima ngabona isipana nosanjalo okay ke sipanela fandi walo ngithanda then makumele umuntu akhipha ama-track agama ama-track akho kuba yi-stand okahle inkinga no sinona ukuthi awukhiphi ngokuthi ufeel unawo ama-track mara ku-iy'tulo zabanye abantu makwamele bagaye project lakho benza kanjalo bathini yathi nenginokulana fandi yona ngithethe kwenzakala ngitshele ukuthi okay fele bespa bespa that's all ngani track no ngathi isaspine ngayilanda ngikhumbula ngiyi-1 ngayilanda ukuthi ngihamba nathi ayizongani sithi then khona ezinye mfethu ezinye like eyiphi usebenzi nawo enjoy ukusebenza nayo athi lo umjida lo ngiyasipana no-class ngiyengama track amashaya album mara hip hop ngangama track
And then the rest like ngibonile no artist engathini artist. Angijika le. I apply. Artist akakayala ma-track. Let's let okay le angazi ngicine kudala kusibana. Ngine G10 kusibana nale. Sha G10. Phela no u-artist usaspana like. Isaspana ngisibana. Why la kwenzakaleni? Hayi la ithi leka. Angazi ka. Flop ayikhokhile maybe kuyo necha. Yabona no. Ebafethi phela nisaphushe sasekasi. Masekusuba namabhifinyana amancane nisasekasi. Ingakubi nemali, cabanga masinimali. Beef mse. Lingasebenzi. Manje ukhetha indlela zakho. Mina first time amathi ukuthi okay, bengathi angifuni. Okay la to. Unetayela kahle kahle. Yeah. Oh, ayikasi bafethi. Uba kanjani itayela ungokubi nemali? Ekheka sikhona so since uthi uku-upload uku-release ngicabanga ukuthi ungazwisa nini ke isosi yakho phela like kusacela nonyaka le date uzoyiseta like ngisho udala nawe usucabanga ukuthi aferi boma March April Yeah, surely this year man. ngoba sifuna ukuzwa nama ama-supporters ama-followers wethu angathi ukuthi mina ngiletha abantu ngizothi ama-artist ngathi le nto lesayifotsha kuthiwa Yeah. so la kwamele udedele manje okay na umbuzo uzano uthe abagaya ama-track wakho manje uma uperforma ngiyakubona kuma-post ngibonile kwenye post I think December kasifofane hip hop what Why now? Yabona hip hop le. Hip hop ngishaya impela. Yonke into impela. Then iyano ngestudio like wakhona ukushaya track ile hip hop ngebhelazi kube ingoma nathi singayimamela kanje ngoperform. ngebhelazi Yeah. bafithi kune app yakhona Iband lab. lezi hip hop ke izinto simple mina ngizokhipha every day mina ngizorelease every day upload every day if nokunjalo like ngicaba every day ngizobazwisa la le Lapho uthi mele uthole ibeat. Yibona. Yiko enye into enze ukuthi ngaphi. Ngishaya amadalo. mata wakwazi ukusuka ungasabi ke kusho ukuthi awufike endaweni egreen ku-Ringers Podcast asidingi ama-podcast kuphela ke masuka yiso ye-studio uyorecord yalo akithi athi ushayalo uyorecord yalo masuka naso idlula le-studio K901 vele ngimshayalo kasibana so kusho ukuthi ke ngitholele ke fanakho uyarekhoda ke uyarekhoda simina sengizobatshela ukuthi urelease nini mama episode la kwavama sozona uzongitshela ukuthi amsesho mina sengizorelease ngizobatshela ukuthi hayi uThizo uzorelease igama la Thizo lize kanjani ukuthi like ireal name yakho noThizo like mina ka lini igama lami Mthabiswa so ya ngakritha la thatha plus like vele amagama wenu we-hip hop mawucale kwi-hip hop igama lakho kwavele afeli nale weta ya ngathi siyasipayisisa bafethu ngisasho namanje bafethu the Ringers Podcast Show if ufile ngathi unestori ufuna ukusicocela abantu uyangithinta yina kumafezane anyway nje ku-Instagram Tune Msesho Twitter konke Tune Msesho WhatsApp 0737633454 siyabonga bafethu ukuthi nisijoyinile siyivala le show manje uThizo uzobuya ke ngasikudala nje ngasikudala uzobuya ngizomcava Crane uzobuya kahle makaceda ukudedela i-album ari besikacava ukuthi i-album uzolidedela nini uzobuya uThizo ngizomcava bafethu siyabonga bafethu ukuthi mbinathi sibonga idatha lenu bafethu isikhathi senu ngiyazi ke dango bafethu